maneno yanayosemeka na watu wengi katika pande nne za dunia. Je, kweli ni tarehe 25 za mwezi wa 12 za kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Hapana, Biblia iko wazi sana, inadhihirisha kwamba tarehe hiyo sio kweli. Wakolosai 2:8, Paulo anatuonya ili tusifuate mafundisho yanayotokana na tamaduni badala ya neno la Mungu. Biblia haijatoa tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tarehe 25 ni mapokeo ya wanadamu, haina msingi katika Biblia. Yohana 4:23, Yesu anapenda tumwabudu kupitia maisha ya kiroho na ukweli, si kwa sherehe za kawaida. Mungu atuwezeshe tusivutwe na tamaa za watu. Linda Afya.